Success toujours contesté mais jamais égalé tuzire kudahama kudukurikirana gatanu ku kandi isezerano rikomeye rero igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya Wazalendo basezeranyije igisirikare cy'u Rwanda rikaba rimaze gusohoka. Abazalendo bakomeje gutangaza yuko rero ibi bikorwa bya violation ya cessez-le-feu bikomeje kugenda biba ngo byanze bikunze bizakomeza kugenda bihabwa rero ngo umuti mu buryo bukarishye cyane. Ni muri violation rero zatangajwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane aba VDP bakaba batangaje bariga igisirikare cy'u Rwanda kuri uyu 20 gutera ibice bya Rucuru ndetse bari kumwe n'izindi force zibatera inkunga bakaviola cessez-le-feu isinyiwe kuva ku itariki 18 February 2026. Iri tangazo rivuga yuko rero bateye mu buryo buri simultane ibice byinshi bitandukanye. Rero iyi muvoma y'abazalendo ikavuga yuko iyi atake yaje gusubizwa mu buryo bukarishye ndetse yewe kuva mu bice bagiye bateramo. Hari ibitero bagabye muri Nord Kivu, hari ibitero bagabye muri Uvira, hari ibitero bagabye muri Kitabu, hari ibitero bagabye muri Mubere, hari ibitero bagiye bagaba muri Kidote, muri Rugeje, muri Kabere ndetse no muri bira bice bya Mugaja. Mu bice bya Mashuba hose bagiye batera muri zira sheferi z'abafuriro. Abazalendo bakavuga yuko aya mayinite yagiye aterayo amenshi bagiye basigarana abasirikare bayo ndetse n'ibikoresho byayo, abandi bakajya mu ijuru hanyuma babishoboye nabo bakaza gukizwa n'amaguru. Izo offensive rero zikaba rero zikomeje kwiyamwa n'aba bazalendo cyane cyane muri Fizi, muri Tombwe, muri Mwenga. Bakavuga yuko rero mu by'ukuri ibi bitero bakomeje kugenda batangira gutera bizagira ingaruka mu buryo bukomeye. Iyi communique ikaba ivuga yuko izi atake zo muri Nord Kivu kandi muri Bwito, muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri Bashari, muri teritwari ya Masisi, kuri axe za Kiramba, Bambo, Ntango, Bibwe ndetse n'ahandi, aba VDP babashije kubona sutsi y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije kajugujugu babasha gukubita urushyi umwanzi asubira inyuma. Muvoma ikaba ivuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bateye bagiye bafatwa ari benshi ndetse kugeza ubu bari mu maboko ya FARDC. Bakibutsa rero communauté internationale gukonstata mu buryo bwemewe kandi bushyize mu gaciro butarimo hypocrisie yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite uburenganzira bwo kwivuna kubera yuko ababanzi bari ku butaka bwayo ndetse no kuri posta kandi badashobora gukomeza gufunga amaboko mu gihe bakomeje guterwa. Ni mu gihe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahise gisohora irindi tangazo rityaye kivuga kandi kimenyesha communauté internationale ibitero bikomeje gukorwa kuri position z'igisirikare cya FARDC muri Nord Kivu na violation za cessez-le-feu nk'uko byatangajwe rero ngo n'abasirikare bakomeye. Ni itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero iki gisirikare kikaba cyasohoye itangazo rikomeza kwiyama nyine igisirikare cy'u Rwanda nyuma yuko iri tangazo rigiye hanze ry'igisirikare cya Wazalendo. Baragira bati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cyayo cya FARDC gikomeje gutangaza implication zikomeje gukorwa rero mu bitero bigaragara n'amaoperasiyo yashyizweho n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gusubiza atake za violation za cessez-le-feu zikomeje gukorwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Rero ngo kuko iyi cessez-le-feu iri en vigueur yasabwe na João Lourenço Consalve, perezida w'igihugu cya Angola, atariko ntago irimo ukubahirizwa ndetse ikomeje kugenda iviyorwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Baravuga yuko rero byanze bikunze bona abazalendo hakomeje operasiyo zo kwivuna umwanzi mu bice bitandukanye muri Sud Kivu, mu bice bya Itombwe, muri Uvira ndetse no mu yindi misozi ya Haut Plateau, kubera yuko ibi bitero byakomeje kugenda bifata indi ntera, aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitangarije yuko cyemeye iyi cessez-le-feu. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kwemera cessez-le-feu bikomeje kugenda bikibera ingaruka zikomeye kubera yuko niyo angire igisirikare cy'u Rwanda gifatiraho kigahita kigaba ibitero bikarishye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gisirikare kandi gikomeje gutangaza yuko kitazakomeza kurebera ahubwo kizakomeza gufungura ama operation agamije guhashya ibi bitero ndetse no kugenda kibasha kubisubiza inyuma.
baravuga bati rero FARDC ikomeje kugenda iraswaho cyane cyane pozisiyo yayo ya Ihura, pozisiyo yayo ya Kisimba muri teritwari ya Wanyanga ndetse no muri teritwari ya Warikare, rero imisozi ya Kazaroho mu bice bya Bugabo, mu bice bya Kahi, mu bice bya Virumbi, hose hakaba hakomeje kugenda haterwa ndetse no mu bice bya Bambo muri sheferi ya Bwito. Ati aha hose hagiye hagaragara ama operation y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera yuko abarwanyi b'igisirikare cy'u Rwanda bakomeje kuhatera. Ati saho honyine ahubwo no muri Sud Kivu bakomeje kurasa muri Mikenke, barasa muri Karonge, barasa naho Plateau muri Fizi, barasa ndetse no mu bice bya Matabishi kuri pozisiyo y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, atariko twabashije kubasubizayo mu buryo buri chirurgical. Ati intrusion nk'izi ngizi ziri repete rero zikomeje kugenda zikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda ziviola cessez-le-feu, ni ibikorwa bigomba guhura na operation z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidashobora kwemera gukomeza kumva cessez-le-feu no gufumbata rero amaboko, kuko umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu uri particulier kandi turawukeneye mu buryo bukomeye ndetse no mu karere ka Grand Lac. Byasinyiwe rero na Lieutenant Colonel Kabana porte parole wa FARDC, akaba ari Hazukai Mark. Turagaruka mu kanya tugwana izindi updates sakaza tuje ku systeme jamais turagaruka.